101.9 FM Ebra Okogyeabour Ocran Ajina Konya no musa Ghana mpanyifo se Ghana Kwanso etesen ya Kwanso etesen Ghana Kwanso tie Ghana Kwanso faye ko boko na yebedru Nama yedi publication bi da out say they say the free network obi am register ya show mo tete na person go pure transport commercial transport service no na dia wo operative fee we are wine we are GPRTU we are petrol the person what driver for no any wine license then wo mukuta you na wo operative fee car terminal B afen so enhye ben na wo wa wo dey bu apon so a ya na o driver no obe free station ho ebe sika Kwanso so okono enhye ben na wo ho say ya wo mo start you na standard na no a ya ti obi ase empathy between you dey ramu people ending there na obi a be register yenimo be free be dia wo free ko ehe na ebe na wo na ni enimo ya ta wie no ya say we say we be passenger manifest obi obe pro passenger card biara from the from the number so be free so be oko na san tray yen say BBC a that when show one yen preno ni na no yen shisha ye dia ba ya can to ba play ya ka ho ye dia ba for me ma ye friend devices and answer tracking system she back there mu and I see don't go long distance just only na mantra ready then over can quantum ponso so go long distance there so aka bi ye dia ba permission by force Kwa say ye nyina ye ba ye fususa e san say mi bisa ma no say unya ba bi na wo ba kete dia akosakwan mu adana wo bisa no nya ba bi ntan bi niwa wo ba sa ma say ye big market ya the what chef ninsan ewo yen western end ho enso nkofo Ghana so den say nka mpanimfo say ba bi obi ewu no obi na ashaman bi mu etwam ka bi really break ewo eco traffic light na etwi for any provision. Unfortunately, no need to create fans on at the Tony. Yeah, if you found so any penny tia. In coming in say I see a foot and can sacre any part. Isn't sorry. Finding a bit much living in Elbuana. That is another question. Honorable me Bisawa has said, said you can say a Shaiman Municipal Assembly, Multi Market, Ediama and May. Any papa no mo eto ade wo kwamui enso wo mo nkoi oka ho nipa miensa ana ma confirming the recalcitrancy of the people of Ashaiman edin kan many assistant municipal director Dema Ashman so Rosef to me to look in China before the media also Rosef to me to in China or can't put the media also Mimi si Kwanso but to plan how to see because of problem we are saying to Kwanso see us happen and we are to what you say Seven say say I can't maybe you call me but how the different China say me call for be media me for China but here Ghana who don't it is Rosef to Florida me person the chum say Rosef to now see a good Rosef me say Rosef to for say Sanya every year be on the budget and the buying Rosef to among your budget from buy says can obo job the other isen kolaya o ma ko tunu e sino me no ka say obi atwetwa obi enti say obi twetwa be kuma ba the system must deal with the person I know so that's what ko prison na yo ma ta wa ko di boni isen kolaya o ma ko tunu obi e sino me no ka say obi atwetwa obi enti say obi twetwa be kuma ba the system must deal with the person I know so that's what ko prison Di Musmayan, me or Sankayana, and a Shanana Pagumuno, and I will using the money Kokumipa, and now individual passengers here, yet Timwa, woman, agent of some Medansi. But then I can't let the kaka, and I want kaka to the beer. Yes, certified the destination. Okogyeabour Ocran, who have a chance and why they were back. He said, you are in any panel, Yamin, a bow, or mamre.
nso nya a joint service a joint service e wona ko joint service e wona a joint service between one and one me ke kaba dos any pa na so me wo ba Ghana for krom dos be bi asan da me wo bi ho ayanfo ye wo bi ho parliament ya mo ka ho nsem ye wo bi ho e wo ba ni pa ye yenti ni pa adwani wo no dos to do tambia ye sheda na adwane na ye defend person na timi ai dai esi no mo siesi ye be ye ho adwuma so dia ke nyina betima sire nyankopon na ke ye ho adwuma na ke beba kora ebisusu odaba ni ne kwatene si anim no obone mpai ya woko papa obi amaso obeye boni o na obi anim de MTTD ye obi anim de road safety eye ena ye betena ha ne ye ka road safety asema Ghana no position ni beto ne de omo kotena institutions na officer kese na no ma honhon ti ho obi anya obi o obi anya obi a obia ensonsin obia ye bumra ni ndi emra no so hwe numbers a ye di 4 months per year record 544 death ba utie madam Pelkra was say as we no ya what say be kasaba 544 death me pamacho antim pachonka o sister bi wo mu a ka 544 death ye fra okran ka hundidi Ghana Kwanso o sister nim o brother nim it 544 no my ade 544 sebi mumpeni form to obi enu anim nti munya antiase ye ko a whole 12 months ye try just 4 months na 544 enya yenya mu nhihye what is next the omobubu egu dem maye sa 3697 no eye injured ones wo so ba be burden ida se be to ebusuafo so sanyoma we nyina nti na ye se ye mre ye ja ye fufuodi ofampedu ja ni kokontedi usu ja unkate nkwanhwe na Sunday ye sacrifice ye dia betna ye ni ye so ke won say ye tena fie because me nya daje but me nya daje so me yere me ko akoka road safety one 70 dia me fufuodo facebook me ba wa for the fanchino crowd too because I can ni ba me ba bedi that's right if you say ye wa daje ma Ghana e wo see ye di me kurema Ghana na ye nyina ye boaboa ye ho anu na ye de esene de etene e Okogyeabour asede na oti Kwanso echi a wo ye ofampedu asede ene so be tunu mu esi ho ama road ono ene we tunu esi ho na wo de de dwumadi na ahya sase bedi ankasa na se wundi a oko ensem bebre na okasa ni nyina no ba ko bi eni ho no ma eye mede say ye be pass ye de ye dwumadi ko 20 and on which grounds and you radonti gina so a now I assure Ghanaian say latest by 2021 the second LI will be fully passed by the parliament. Say the parliament it is time parliament ye na dwuma say ye ni mu atam it push in e push na abia oh ye be pass ye call recess it parliament dwuma de ye to make kan ho atam opa o station na wo no who the program because to management training no more approve here now so because so me the program account me did say ye be by next week ye be program na management approve here say nya wo for and na nyame adom no omo pass no is the way forward you have to look at the way forward Mama Pearl yeah Mama Pearl fast forward na me am fan komo nsin nka menya wo na nka atifia ha next week e brebe bem sa ma but I Sundays me couldn't be for food. O say me pacho man to line breaki. Sundays me couldn't be for food. Sundays me okay fine. Atroku megu hyanempo ene ye peku makodwe na beso abiribra. Okogyeabour Ocran ofentem from dentem bramu a wo menesoro akokwa ampanyin nsem awan pampam mu jeena ofriti krotia na ne ho age afiafiem Okogyeabour Ocran waba tenase na amansan tio Okogyeabour Ocran fashim Yanum ya waso womo dayala yanum sekan kwenhyesia ya na de ha bebre nenam emanisia ni nyanka doso fituo mu arewo na ya dentro mu awasenwo ya keka nyina ni akeka ma drabafo wana onyankopon yi wonsa ofie nante wasasi so sie yo nyame free wa draveni na mankwa efi onipa ba akoso kwapo onipa wo haso Revenue from Swatini Mawani na One Prape, and
Ghana Road Transport Coordinating Council, Mr. Driver Franka Bomo Kubatai, any National Road Safety, any gender Bushiakoni Nina, the Assembly Sisu King, any America Subasa or Kakamunu, Yebe Yefri, what they could. Driver ni Metibia, when you was at the end when you win, yeah, catch the pesa, Emrani Bedi, driver connect. Kanyabu Omra, Kanyabaye, driver damage, Lumba Kubikan, Asayu Kubao, Shalia Yakamaku, driver playmate, Namitomo Nijo, Emra Heto Nami. Asinya from Sumuntie, Okogyeabour baby any Kwanso ufaka, Mesa driver ni jina no fawa, Munini na amatumra, afe pasinya ni. Wotika mune hu sa driver ni di se hunu anase mate ni ye de anya fane ma prosifo se hunu se mate ni fiedu nwatwe a fo ane ni driver nyina ma prosifo afe motorbike ni abobo ya e wo se obi a se ni helmet wo fa overload na emra anu bedi prage motofo musumuntie mu panimfo na mu ni mashade so anya saade a emra ne mu bedi Range si dunsi ani nyina mama ye nyina nkambo mwe na ye nyi accident free wo mai mu deku no my Ghana mfa ne ntema pemfra ye de nyame srem wo empanifwe adrama fo ni meti amu wo mai mu ye de nyame ba mo jeo yesrem mo monto mo bo asema ye ni o ye nyina so awie ne ma Ghana fo nyina ha ne ma mo nyina kwa ba ohima baby accident is ya satana se biem enenso ye kwasi ada foforo nyankopon sa de a cheyen tie mu mpanimfo yesi nkonya wiase ye ba besom ye man yesi nkonya wie ya ye be makwan ya ma Ghana mra adi anim yankwa amonko ya yentimi eni Ghana mra no anim ramfo bo ma yendwumade ne nyina no ena wie Ghana mra ne be di anim na yenso ye de akire we are here to serve our motherland Ghana ye best serve our man no so aye de nokure ana best serve Ghana ye nana no mpanimfo abakwasem kire se wo mode wo moja na koye anum no boni bia we are getting ni etwa wo moja e de je wo man si ho se ne be ya me ne omienu sa bre na ye frɛ ya enchirima bafo efri oni paba yenso ye betimanya ba bia atena driver ni ene me ne omienu ye nya ba bia atena won kwa prape yesu ban ye pese e kire mpanimfo ne se na wo munim nyansa me sha driver fo nkabo ye nana no mu ekon ye je wo man si ho no road safety me ne omienu ye mie ya no nkan nanso ya nam obi kire se ye pese e kire se ye nana no no wo ma anko anyi wo man yansi wo kra mpo ankaye kudeku driver ene wie me mu akwaba wanya me sa mo aha me die de Okogyeabour Ocran me pato I am the nation servant I am the commandant of the LI 2180 and breastwear I am the voice of the voiceless driver can we speak truth without any equivocal terms we are here to discharge the mandate without condoning any intimidation. We are here to discharge the mandate in order to save lives and to rescue Ghana from the hands of a reckless driver in a state of impunity. Driver playmate Mesin konya wiye me ne mpanifo be som ofiti sabre kopem se nonumu ebebo musumuntie yen. You can check the time from the studios exactly 3:12 ni gina no fawa Ghana Kwanso bre enie afa pasinyen hanu mo yen kra pompune mantamu age atum kasa fidie ba ko DLFM anase ni 106.9 ma prosifo wo ba yen Facebook no eswafo adwenkyere bre me fiedu nwatwe a ene me no na eba bedi nkomo prosifo afa ene nkita hodie ni nyina no me ne Ghana fo na eba bedie bia se ni helmet ensem no ene nso ye de nam no ani soso bedi nenso ene ye bekọ no ku kakra tie mo mpanimfo na mo ni mo ahade so efri se last week no mrani mo bedi eja dem se ni nyina me nkase me wie program hu se na eja dem accident free wo na eja dem nso udu asante mantam a eye kuro bakrefa ni eja dem ye de nyame srem wo enu nti enu enwumre panimfo Minya course bear 28 if I am not exaggerating. Yes sir mo monto mo ebi ye matiefo ebi nso ye mpanimfo bi a mefere wonom
Ombusam so Okogyeabour obeba dwuma enem se han meba me ntime ntenase deku wabra ye kwasiada se madwuma wura enka se Ghana Kwanso yenya ye every Sunday I will be here whether I am sick or dead I will be here every year transia the Ghana mrana kasanti ensuro ni padasani kan asalinku nemo no ye de afutuo ma mpanimfo bi and so Okogyeabour last week, you know. In fact, we monitored the program from the Genesis to Revelation. And it was a true definition of the Ohm's law. The power was constant. The heat was constant. The fire too was constant. And into Okogyeabour yesrewa what the nadia konuku ma menam siyo mate. Na menam metisaja bidieka wudi manimu wa ehu. Ana wudi machinsu wa ehu. If it says so long as we are discharging the mandate and for the laws of Mother Ghana being our reference. Yagumu kuranu etisedi obi emiemu. And unti ena we yebegum. Nanso etisedi yemiemu. If it's a Ghana mnabe kasa. Okogyeabour tenase awie ya oye ntontrowa de na woni moba na nyina no efiri parliament ana parliament se men kan kire wo media mama me ho kwan kekese parliament no nkasa mfa me mu enu ntia na awie I am the PRO of the public and I am the PRO of the Parliament House of Ghana. Every samra way yantro amfa mfiri mfante dokunum baby emra ya mama suwe yantro amfa mfiri abusumfie eti yesrambo emra we emfra so dem emra we emfra bosum dem emra we emfiri nkramofu aso dem yesrambo anya emra we efri parliament and the power yesrambo fo bo mayani as enshrined in the 1992 constitution. It is the sole mandate of the parliament, I mean the members of parliament, to enact laws. Emra we eka emra sebedwa adwuma no ho. And this law was passed in the year 2012. Emra ye kita mi anya mfinhia edumienu ekodumiensa. Na bisa hu se sanka wo ba na anya 12 years. Na wodi nsem hunu se yanka abeso so no so ana. So we are here. Ye beso mo ye man. Ghana Kwanso ni e. Dwumadie ni de Ghana Kwanso. DJ Afiba bo machire dom o de me nam Facebook no so nti wadwenkyere be ma me akwaba na Okogyeabour am akwaba dada pro safety any gender busuakuo ni nyina ene machini papa fiti enu abepem na machini me ka se machini a me nchini nkran ha ye be ye free wode kude efiada no me free adwuma mu somewhere 1 p.m. wanya wasade no me de mani ekire mu okumase ye ka kire wu me dru kumase Friday na nwumre driver on me ade ancheme e wo Friday no e wo kumase ho anam sa bu ni chi efa asimfo su twifo praso wo boase kwantempo no so ana metisi mu ewo Cape Coast eno nte make say me free Cape Coast na ewra hey Okogyeabour abre na enso sa Ghana fo ho ntowo mu a Okogyeabour ntime na me driver fo me ampa me mpeka mu na enso ne amatonko metimi tonko sa na driver me ko head na bodwe ase so Okogyeabour wabrem se han mabre so be kwadwuma me se han me dru nkranko na se 3 mo ide a me kwadwuma eno nti wo shankani a wode menam huni no ye ka kire wo pe wo shankani a no pai around 10 a.m. ana yetu ye efri Pedro Junction eno nti enu anajo no we say enu anajo Friday na anajo around 2 a.m. ana me free Kumase because na assignment ni emienu Kumase baako ana Cape Coast baako asinyafo enu nti wa he o me free adwuma mu ha no Friday na nwumre na say Friday no awia 1 p.m. ana me free ye enkran ha ana me kra management say me kwaba wo msi yo kobra Kwanso brebre msi yo mate ana management eja me kwan fefefe prosifo enti me kodru Kumase around 9:30 p.m. on Friday evening. Afe motorbike ni abobo ya. Na esese mekanie man baako mienu miensa bi esiani. Na emra anu be. Enti mekeke esiani be 3 hours. Ya mo mpanimfo na. Ana mesa betena ka mo wasafo. Efresena esese mesa to aso ko Cape Coast. Siani nyina. Okogyeabour adwuma no doso esese wo wie ni nyina. Na yenye accident. Enu nti wabra meteka mu around my Ghana mfa nti mapemfra. Tu no. Na meda e wasafo. Empanimfo. Na midru Cape Coast kra ma hunu. Yedru Yamransa Junction ansa na metesi obi yese wo besi wa Yamransa Junction sa abre no. Mayani o. Na eye Saturday anopa.
There to say 7:30 to 8 a.m. Saturday. Na me wa yam Mansa Junction. And I me drew Cape Coast anaja me kope baby den kase ni gu ye. And ye adwuma kakra bi between Cape Coast and Elmina because me ntimi nko Cape Coast wa bra me nya adwuma wa Elmina. Every side the impunity. And some hunu a ekoso was akwan no so no. Me wa fa donten me bo wudin a me se Okogyeabour mentan. Okogyeabour da ye so ne say me ame wo fa engineer David Osafo Adonten director general road safety. Many swadi hu ne say wo be succeed. Na on my Ghana our good books. Yes you be tire wudi wom say. E bire bi atwa mu ye nya wo pani bi ane e fa ne say engineer David Osafo Adonten wo be ye director general national road safety. These are the footprints. These are the fingerprints of me ame wo fa engineer David Osafo Adonten. Anunti ade bi a mehu na enye na ebetimi egu wo meye ni mu ase e wo kan kwanhia mu no wo fa se me boso won frama mu a menye bone na mo me pese wo succeed ntia Bible say oba tan bia no a wo kura na ba no wo tan ne ba so aha no ayetwa butu me wo fa Adonten betimi awo me na so long as Okogyeabour continue to be the last apostle in road safety. Kanyabu Omra Ghana for when it comes to road safety advocacy, Okogyeabour is the mother advocate in the system. And when me who the anya wafa meka ni kwansa ufaka na wafa me pese me busa obi am say monini nyina ma minim eda me ankasa me wafa Adonten be kwa retirement dia na mbom no saka da mienu saka na miensa saka na wotwe saka bosome saka emfinhia du ani akire me I don't know na mbom wafa the number of days ahead of you to go on retirement. Ghanaians want to see a deepened footprint. Enti me wafa me pese me busa say wo call central region acha na. Me wafa Adonten wo call Kumasi nso ache. Say wudru Kumasi a ekwan no a eye the principal street of Ashanti and Kumasi no. Aye fiansa no manum. Efre say adwadifo no all in the name say ya buy na aba nkurasesem ya aba na aba. Wana ya je ekwan mu afa e wasantemam ya je kwan mu afa ye ton ade afi mami videos ni bi video no a ema ni gu kwan mu no a wo mo nti so odogo bi kura nu abe na ene Ghana mra ne be kasa wo enye Okogyeabour na kasa yi driver playmate media me yedro ben me ma me ho kwan ma Ghana mra na fam ti Ghana road transport ebusuante wo ba Ghana ha no mo ahwe video ya ye de kire wo yi enu nti no traffic jam tantan a age Ghana boss obi won kran ebi wo Cape Coast ebi wo Takrade ebi e wo Kasoa video ya wo hwe e Kasoa driver ni me se me free Cape Coast na tisi mu sesi ya mabedru ha yi so video we mi twa no wo Kasoa me be ya ka metimu na mi twa yi driver kemet na mami Musa Kasoa MC utu senya MC driver damage na mi Musa Central Regional Minister Shalia ya kamaku and some who not me so but all in the name say politics intino ye ntime magana mra nyadwuma asinya foamuso and Ghana mra be kasa ukogina ba bia ni kwansa se Ghana mra ye tro na se use the word prohibition Ghana Police Service obi num wi a ye prohibition Ghana Police Service say we be born itiri mo po say we betu abanyegu a ye prohibition Ghana Police Service say we be etra ba bi say we bekum nipa a ye prohibition Ghana Police Service say obi tra ba bi twituo esi ne nyonko so wa ntompo a wa threaten nipa no it is prohibited in the eyes of the laws of Mother Ghana na Ghana Police Service ye me pese me busa mo say prohibition no ebi mu oduche bia na Dr. George Akufo Dampare Police IGP me pese me busa wo say the LI 2180 no prohibition na emna ne use ye no eno de se bi onyansa ni mu ana eno de nya prohibition in the eyes of the Ghana Police Service. You see, hypocrisy will haunt us to the last part of our lives. Nya tomo ye ebechesi wo man ye de to me ma na so wa nya ho adwuma me pacho posterity will judge everybody. Baby
And posterity is hanging like a fishing hook. It will chase everybody. So Okogyeabour get the brave man. That's what Okogyeabour into me and because of the personal interest in Tia. Posterity will judge me. Posterity will hunt me. The law of natural justice will judge me. And the same way Ghana Police Service here. Say obi numuri at the ball as so numuri musi a prohibition. A prohibited act. Ghana Police Service mo gather all the arsenals. Mutimi chesi. Obi a individual a what ball as so a war numuri. And not the Ghana Police Service ubusa no obeka kire say Ghana mrase hwane ya numuri. And when say obi numuri ani chesi no. And not the prohibition. But mami musa Ghana Police Service. Say mon fere uniform no a man to ma mo no. Say mon fere na sa muslim obeye ho adwuma. Prohibition na ewo Ghana ye LI 2118 no no. Ghana Police Service and no more tiase sen. Ye be ye free wo deku. Ye trans say ya. Me say we are here to paint the truth without any equivocal terms. Ghana Police Service will be Robia. Who does not pay? And my year for me Ghana Police Service in the year 1952. Na minyina benkum. Na minyina nifa. Na momo no no interest se mo yade a divergent to the interpretations of the laws of Ghana. Men can plane. One day tina kan kwensia mene Ghana. Kan kwensia mene tememufo. Na emra no watro no prohibition. No the Ghana Police Service. The word prohibition in the LI 2180. A police for person wo kire say no de enka wo mo adwuma ho. Na the assemblies in Ghana enti ye wo minister for local government e wo kroma. Mi bisa biem mesinti ye wo minister for local government ye wo bi e wo Ghana ha. Enti minister for local government ye under your purview na assemblies no with impunity and with impudence. And some in discipline so minister when you see enti because you are so quiet because enipa no a no minister of local government and because we benim nipa no a no minister for local government ubusuani nim woko kan na wanya obi aka kire say na say adwadifo man wo no maso den wo ntena hwai ene Ghana Police Service ye wifo no so wo maso den munya wo no mo made Ghana Police Service wonya kwakape munya wo mo na say wo mo anape na say wo mo tena kwan num muntie mi yo say wo mo tena kwan num na say ka no kotwifa wo mo so a say no de wo mo anape owuo nie na nkwanie ana adwadifo ma ne se wo mo pe owuo ana o makotena kwam ana ka atwa fa wo mo so enti no wo mo ntena se ma Ghana Police Service emepam wo mo ansa you see wa be kasa no adwene mu ha wa be make such statement and such utterances wa adwene mu ye hatu efri se Ghana mra no wo hunu sai adwadifo ma no wo madwene ye adwuma Ghana fo mpanimfo atro mra no wo mo hu se Ghana fo mrante ne maba wo no a egu kwan mu to ade no wo mo adwene nanso wo maka say yanya mra ne yemfa mpam wo no mafiri say a law without enforcement it is just a piece of an advice enu nti sanka police fo enyam na sese mo force sa mra we yanka yamfa nshem regulation 117 tie brofo no was a prohibition of sales on pedestrian walkways. Prohibition of sales on pedestrian walkways. Ghana mna say enye me mami emuchi emo mna wo emra we yantra mfiri chairman hall yantra mfiri ne bedroom emra we yantra mfiri studio ha eye parliament emra no a wo motro ye no wo mo atro mna say obi enum wi aye nche no wo mo e pa say mna say obi kum nipa aye nche no wo mo atro mna say wobi egu obi hu fi a yen jele no yen che no yen mamra ne punish no the same seat, the same number of parliament, the same number of MPs, the same legislative powers and a true yes say when I am obi akwan ama wan ton de e wo pedestrian walkway pavement so minister for local government are you here in this country na mami musa police for eye hu na yamu ana sa mo ye coward Ghana Police Service
Ediana Musro, come out and tell us if you guys are men and you are men enough. Come out and tell Ghanaians the reason why in Tia. More into me enforce regulation 117 of the LI 2180. Na adia baako a hini se musi yenya wonom na wo montena pavement no so na wo monton wo made na wo mo ankasa no wo madwene ye adwuma wo nsori mfiri ho wo meeting penfo no these are some of the cheap talks a wo ka kire wo nanso so wo hyenkani elusu break na etwifa sa ankrofo no so de a sa bra no penfo no se wo hyenkani na ayamfom so yetimi jeli driver ni wo ho yetimi de driver ni court wo ho se wakum nipa me pamche wo ye kwan no pavement no yanka se yentena so nton ade because oshankani a wonam kwan so no chairman padu wa ha se washankani lusu break ya baby e betimi age ne nkwan kakra ene se wode be furu pavement because se wode konanim a wo be cross multiple crashes on the road enunti me wa fa donten minti nya wudi border efiri se when it comes to road safety industry no of adonting, you are the umbilical cord. You play a pivotal role as the Director General of Road Safety. Enti me offer. Enti politicians ninti. Yemfa Ghana from kwanto esem say ya wo pavement ni so say ya anti why na ye bema enough. Say wo bepam sa amayiwa no ene sa amamu no every pavement is way. Any regulation 117 no empanifo se nyansa ni mu a munti mfiri Ghana mranum moya ye nto se bi kokura se mususu se mra no Ghana fo no amfa wo madwene nya dwuma e wo pavement no so dia any regulation 117 of the LI 2180 no a matro esro se prohibition of sales on pedestrian walkways no empanifo e se mususu se muntumi na se adwadifo na amfa wo madwene nya dwuma dia munti mfiri Ghana mranum muye nya atwomododo a police fo am Ghana muye nya atwomododo mo ya ma yehunu sa Ghana police service no you are there for DV plate. Ghana police service, you people are there for DP plate. You guys are there for extortion on drivers. Mo ya me ati ase Ghana police service se mo hye uniform no a you go on the roads for extortion and no na mo kwakoye sankante sadia why na nim se krom hanomo he Ghana police service mo hunu bia momra na me amili mo na adia ba ko ya metan eye Accra Metropolitan Assembly, Kumasi Metropolitan Assembly, Cape Coast Metropolitan Assembly, and open na me free Cape Coast oba NS ata epe MPD. And you see ensemunu under your watch as the Cape Coast mayor ko abro akohade engineer Donte uko Cape Coast wache under the watch of NS ata as Cape Coast mayor. Assembly bianso wane bylaws e kasa de fa road safety ho. Assembly samo krom ha se mo waso na ampasa mo dwene na mo dwene nipa nkwa ho na ampasa assembly bia wane bylaws no a mo ntwimpi abonten na yenhwem Ghana fo nyina nhwem se road safety any assembly bia bylaws mu a wudru Cape Coast Metropolitan Assembly a NS ata eye mayor ye ka se wadaso aye mayor e wo Cape Coast wo pe MPD ana wasisi billboards any signboards say space to space wasisi ni say mobile money every corner NS ata enso wudru Cape Coast wa se bi boya me ntu se bi kokura ense munu mu amunim Cape Coast efiti eye Pedro Junction e ko akwapem eye ba bia sports stadium ni wono eye kakomodo me pa cha sa wo nante a wo betimi de 10 minutes anante aduru ho se wo drive a wo betimi de 2 minutes a drive nanso no esan se adwade forma na enkrochi ekwan no nti no wotimi di 2 hours and was just about 3 minutes drive distance no under the watch of Cape Coast Metropolitan Assembly and one more ewo bylaws no nkwasi asemo ekoso ewo abura
Wudru Kumasi a me manye juma wo Kumasi pen and I know Kumasi like the way I know my palm. Wudru Kumasi a hokra de airtime se mo amunim dada. Because as antefo no de wo modwene se ye de efie bia de hye wom enu nti adehesem nanso so wo hyenkane yamfom so na se wo twifa nipa so de Ghana police service ye mo bejeli driver ni no. Wudru Madina as a nipa as a penny any Madina. Wudru Kaswa as a penny any Kaswa. Accra Metropolitan Assembly ewo city municipal task force wa moje maniemagu egatem. Municipal task force ewo Tema Metropolitan Assembly omo wa task force wa ejiji sika ene Ghana no ahwe here to the point to say Metropolitan DN task force no create major license. Hwam kwasi asem. Mo hu nsem hunu. Mo a mutie mi wo Greater Accra. Tudu. Accra Metropolitan Assembly wo mo ani mu pe kura no. Wo mo ankasa pavement so ye ton socks. Wo mo ankasa pavement so ye ton sesawa. One kasa pavement so ye ton brodo. One kasa pavement so ye tu bayire gu ho. One kasa pavement so me mame Elizabeth Saki una ye Accra mayor. Mam ye. Enti one kasa de ekwoso ohunani eya ofe. Ghana de tumi mamu a. Na mu de tumi no edi Ghana fo so nsem hunu. Si de tumi ni mamu a na mo de tumi no edi ensem hunu na sebi ahana metu se because me ne Ghana fo na kasa sebi Ghana fo ni bi adwene mu ohanti de obeka bia ni ho no mo a wo betie wo because na aba NDC te so no ensamfum sei ebi koso yeti kroma ama political statement etimi twifa Ghana mraso de a ene na Ghana ye mobo NDC te so no na pavement so ayema nenso NDC time ane ye tro sa amra we emra ye kitamye emra we ye tro no 2012 sa abran ho anet so ye ntimi anya ho adwuma bepem nne MPP nso aba no mo to aso enti se no ye ntimi mpam obi a na wo Ghana ni a wo to no meka onyansasem tena ho. Sa wodwe sa wa ban na tiso nti ne wafu ntaban ya wa hu owuo bechew ka ebe lusu ni break na bechew. Last week no me fa 2 days efa ankran ha make me amamo ticket upon ticket assemblies no motete de mema no e wo pavement so nti moni to me se mo betimi apam wonom Madina Lankwantanan MCE udi ni me refi but I think say afra wo dede minim si afra wo dede o se Jennifer Madam MCE Madina enti wankasa ya ufe de ekoso wo Zongo Junction ho ne Madina enti ya ufe Madina police commander eye chairman pedu adamfoa Madina police commander eye chairman pedu adamfo chairman pedu ofia wo so watia but commander enti Ghana police service mudapo ya ashalbotwe kwan so anti ka ankoka ntimi mayi a eye adwadefo ma ne mema na agi kwan mu afai police commander are you happy? Where is the integrity? Police commanders amuwo kromha, where are your integrity? Where are your integrity? Wafake so woni bibia atwere dai. So woni bibia atwere dai. You see, muti kromha no mo a ye kan okra then you take nokra as insult. Kromha wo pede otworo nsem hunu a e wafake. If you don't have anything to write, leave your baseless things away. Ye can okra na akere mo. Mi wo Kumasi kwada so. Wudru so full line. Obi a wenim Kumasi bi anim say so full line. Hey, one of the busiest areas in Kumasi because a highway e call a Techiman and those areas. Ye Chibo fruit.
ye Chibof Road ewo pavement so ewo so full line Ashanti Regional Police Commander enti where is your integrity why na so mo nsasema mo nyadwuma why na ehunahuna mo assembly bia wo bylaws na bylaws no so no eka road safety assembly sisamebo amofa meto abontani amia biem okwa ye pam wo mo a wo mbeto atia ban so se Ghana ni se bi wadwiri mu da ho no mo a the moment a bete saade no to hofo ye pam wo mo a wo mbeto atia ya ban no asem wei MPP tiswei adwadefo ma na eka NDC teso no wo mo ka the same thing ye pam wo mo a wo mbeto atia ya ban en utimenya ema ne bi ne atwa brezi asiemu ne atwa ntomasiemu na ye tietua ai mo pam ye ne a ye betu atia ban no mo pam ye ne a ye nto aba awuraba tena ho a na accident chiwa ye atoti amochen eda ka bi belusu ni break no awuraba enya ba brante ye atoti amochen because ye ti kroma enu ntina midinka bo ba iti bi mamo mene assignment MC ye fa na Albert Ochre honorable mechiawo mene no edi nkomo sa bite we ache 2-3 years ago mene no edi nkomo no this was his statement say assignment for so oden now pam wa ma omonko se me na me appointed such MC yanka me pam no se ye me ana too many women say me appoint obi na ni pan be ka kire me say ye pam wo mo a wo so omonko because wo ma so oden a it means you lack the boss to be the MC for a particular area. How can you tell me, say, as I am a there to the extent they say, it overrides the powers of the assembly. Hey, please, and you know one as MC, you see why you're then. Now, so you were assignment task force one more ticket at the mema Jessica with pavement. So, Messe Madina ha. I can show ticket upon ticket here. Lang Quantamai MC, Matatedia Medre, the foreman or pavement in Usunti. You don't have the zeal to sack them from the pavement. And there's a one Enquires as this one. Won't mean to Abasa because what to Abasa pavement is what Obeka will be near Megu. And Tigana Marano Essing, and no young common ye bedie regulation 117. Ye Yeswa, ye bebwa ye regulation 116 of the LI 2180. And I am dealing with the two prohibitions in the law. What kind of regulation 117 one? Or starting from the word prohibition, was it prohibition of sales on pedestrian walkways? Another regulation 117 one, was it prohibition of nuisance on a commercial vehicle? Ghana for Monkwa na maya madwene sa mokwa sorry. Israel ehwa na Yesu nebusu afiesie. Wamonyi Kristo so mo so said ye moche Ghana ha na mo amoye no a moye Kristo ni awia nanso edura na adwo a motsena sasaboronsam Ghana mra say seka esi ho no mo a wo evangelist witimi preach wom na emom seka ne movie pe evangelist ye fa Bible no to be na nyankwa na ye Kristo ni ene VIP bus me wo fa daka brafrem po amamudu me wo fa VIP bus etu free new plan station wo secret ha no mo a odasani so ye evangelist on na Yesu afre no e wo Damascus kwam wotimi preach free nkran ekopem konongo obitimi preach by extension from Accra to Kumasi. Ghana mra regulation 116 was a prohibition of nuisance on the commercial vehicle. Car no say esi ho no modia obian kanchiro se menko onko preach wotimi preach wom nemom the moment ya car ni be moving no was when the vehicle is in motion se car ni move ya you don't have the right to say be preach wom ene what na kem e man du ko tenten e mema no so ebi ko to akesie bi ne ye di jam wani so katwani miamon paye okoka se wopani kan wano tum obu sa o antichrist e mra ne prohibit se car no e move ya ekro ye beton ade wo mu ene car ni move ya odasani se oton ko kwadru odasani se oton kakatufan odasani se oton pompodru odasani se one de oton eduabodru odasani se oton empemu agro die adru yetimi ton obra car no e move wunya bo ho ma ne kwaka kire so opani ko no tum wanya asem because Ghana fo ne ditum so mo ya yarefo anom go car no enu ntie ma kwan ne ento adru
Ghana mra ne sesen na saa mra we hwan na sese wo enforce so menya obi a obeka kire me say eye driver ana sese wo enforce so me pa chawo emra we nowhere in this law and ye tro ye say ashankanfo enforce mra so wo shankani pese wo enforce mra no a it is through education momye musa Ghana ha no mo say ashankanfo dodo san ananim saka akrampo a movie a ye nto ade wom ashankanfo dodo san ananim say ka a movie a yemprichi wom why necessary we yes education no a road safety for according to regulation 125 of the LI 2180 and chira no road safety for moye anasa monye se moye and chira no na police and a driver for na se wo munti a mo meka chira yen then we can chastise the drivers but drivers no they don't know wo pa me drivers 1000 enyina ho e mo ba ko pese krampo ntimi nka chira wo se wo munim da anase wo munim se ka e movie a yenton dro wom ka e movie a yenton ade wom ka e movie a yemprichi wom how many drivers driver ni anwunim ma won so Facebook no so na ye hwe sampase na wonim a kane na nka VIP no wonya lene danke ya ma wontwi VIP kane STC wonya lene de a ya ma wontwi better ene ye the Goro boys etwi VIP bus ye the Goro boys etwi STC enu nti akwade se Ghana na yetie mu no yetimo no ye nhwa integrity biem de ye hia ne se wona adru gi aso na wonsa betima be bad steer asa ye de car ne hya wonsa mu a di nsem hunu ko ebre so abeye sales ema wo car wo na asa na ba ne se na VIP me manko school da na mom VIP yese ede and they are very important personality. Enti VIP de mugumu amuye. Enti is it true some you very important personalities? No father kabre. VIP there were drivers see any mo conductors see eye wo mu. Is it true say drivers no? One mo conductors any passengers no? One mo a very important personality VIP no ana. Me nko sports stadium enko hu se ba bia VIP for netenetena no obi ton yogurt afro hoda because yes ho no ye VIP ensem hunu nko ho se bia mampani akọ stadium mampani onkotena popular stand minister ko stadium onkotena popular stand se MP ko stadium onkotena popular stand a key personality be eba sports stadium a onkotena popular stand okọ VIP mpamcha mo amoko sports stadium no me the last time I call sports stadium was 2016 me see hobiem me pese me busa say aya na mo hunu say wo mo a eton chewing gum no ebi ko wura mo VIP ho so mo ko ton chewing gum the answer is no because one mo ye VIP na ne ba ne say na VIP no ya tweragu ka ho na nkradokon ye ton wo mu ye piliti wo mu wo ko kasa osempakani kan anu tum woni passengers ni nyina benya problem because womu di Yesu na didie womu di Yesu na adware womu di Yesu na eda ente wo no se wa anya bia omuhu ne se wo no ya Antichrist ana emani titiriu. I am not personalizing women but emani titiriu unya kwa kampe wo ya Antichrist wo ka anum na Ghana mra no hwan na se wo enforce wo. We are here to disintegrate the laws se na be ya obi abeti ase me dey de Okogyeabour meba na fe yedi nkomo chairman Clement Ampadu atenase wo ye national chairman bulk tanker drivers union chairman asomdue enkan wa chairman pato man te won kan ye woko wa hiti pa na sa ne no meba na ayi a obo na metie ayi ye nua ba pe asem a okobo so a so de kwasie da na dikunu edi fufu ma me bisa se dikunu di fufu a odi fufu cha mekwa odi fufu cha kwa ni ana ako tawai o ma we dia we ye wadwe se obeka no kra tembia na oho ayehi wo abeka no kra bia na ho ayehi e wo ba bia me madwuma e wo ho because obi timi ya de bia utimu se kwatia driver no a wudi na wodana no no wo koka no a wo ko defend no driver no no mbom obi a twantro wa kiratra na no mbom kra nim say wo mbom na wo defend no wo kra da wo kra da wo chere bonsam eti later obehu say na
umu pese woje ne nkwa no sata na elite ebi na ekoso yi road safety se okomi nim nipa a obeba obetumi aka se ne campaign a oye no ono adi road safety gina so se ono ba no obeye bibi different ama accident akofom obi anka bi because me dia to say mpesa mete say obi emagina platform so keke enka say media me bar road safety me ni say me support to say ama road safety aden akofom oku menti bi ya chia Ghana fo nyina Ghana fo je so ebusia national chairman Bulk Tanker Drivers Union chairman Clement Ampedu ana wode na no disam atu dwai mame I don't normally do this but mame nya sa de we mame ra Richard Kwesi yi akwa abansa yewra asomdwe nkan nyame asomdwe nkan so yewra ba bia free banso boko de nyame adom ye de nyame ase yes ebusuya mira Richard Kwesi eya national coordinator compliance and enforcement ede Emma DVLA yewra atenase making kind mo messages ni nyina nso amamo na emom wofake de me yahya sa wo brofo a wote aye NPP asa ene NDC sa niema ne mienu nko na wote say ye Kenyan sansem a wofake if you think you don't have anything proper to say relax me here wo message wa I don't even need anything you see ofake what you saw them de bia we fra saw them ne baye and me address so proper because minimum we ye minua serial callers no me minimum obi abeto ofake de minimum 50 that them kingdom minimum I know you 2021 yeah all drivers prayer summit minimum ye kwesi me ntwika but minimum no kwesi mu a na ye bo empire de ama shankafo so wo shankani jimi aka kire no wofake Bible no ekita wo no Bible na ka say yi okwasea na no say de ne nkwasea asem sitie na wa mu no ho nyansani so what do you want to mean who pesa wo kire de an ofake ahade ye ma obi akwan wo pa ma mema direction na bra studio ha na be kire wo nyansasem ni enfamra no mo naked nsem hunu no nana Kodwo Jamfi Kennedy ene na bro fudi nana asomdwe nkan nana o top no de efe na msra wa da ba na be si asan bonten enko na nko me ada me nutrition enko nana kwa ba ya vinia ene de ebre ne honti ebekwa ne taw ebusuan nkomo ne ye mienu ye hwa regulation 117 of the LI 2180 emra no wose ye ma obi ekwan it is prohibited say ye beche wo sa wo ton ade e wo pavement so emra no wose prohibition of sales on pedestrian walkways ye ton ade e wo pavement so Ghana ni ye ton ade e wo pavement so Ghana anasa ye ton ye beba regulation 116 of the LI 2180 was a prohibition of nuisance on a commercial vehicle. Emra se car movie ye mpirichi wom ye nuisance ye nwura se obe pirichi wo kem ye nwura evangelist muntie mikrom ha ye nwura opa bodua se wa nwura ye nwura nyem na meka ye nwura se car movie obeton dwiba nkrodo so events nkrodo se ye beton sansem hunu no e wo kam why na sase ohwesa sa amra we ye adwuma chairman Pedu akwaba ya nua okon wadaroma emra ne mienu minim de obefa regulation 117 and regulation 116 de na obefa ne nkane okon ya de ni nyina abefra wadama yanko okon me da se manya transi de mechia bus MD Josiah baby amu bia baby ametre bia no moni nipa mechia mo first efise ne oye ade yie no ono na wosi ye nyina ama mansate na omuhu sa adwuma omoye no eso ye ni okonsese ye adwuma ye no ebeduru emre kakra bi obi nkosisi tanker driver bia bio ema ye metena ha amekekam ena eniema omdi gu akwan mu no so no ebeboa yen ni nyina agina boss MD ene Josiah omo eniema omdi agu kwan mu mechia wo ba bi omo obia okun me be ko masam so ntentem no e de na
anya aniema nyinaa bi na ɛwɔ sɛ yɛdi akyire yɛte radio so anɔpa wie nwumre yɛ na nsɛm bi wɔ hɔ a ebia ne sɛ meka sɛ yɛn a yɛnya adagye aba bɛtena ha na obi fo sɛ yɛni dwumadi o ɛna obi so bɛdwen sɛ yɛ papa DL baabi obi a mɛkyea no ɔne mama Lumba baabi omo obi anya mi hyira wɔ sɛ ɔmo deɛ madi kan aka kyerɛ wɔ sɛ yɛn Ghana fo ama no 50 years nti ɔno no sɛ ayi nyame ma no 200 years a owie a yɛfrɛ ma ne nguo afei ne yɛbɛma no twa yɛn 50 no nti ɛne ɔmfa nhyɛ ne tiri baabi obi ɔne ne mma ne n'abusuakyi ɔmo nyinaa na adwen papa a ɔno kora a ɔnyɛ politician ɔnyɛ MP ɔnyɛ assembly man po otimi ma yɛ 2 good hours nyame nto ne nkwam ɔko medi mahu sɛ ɛnɛ deɛ nka wo ntaa mmɔ obi din wɔ radio yi so ɛnso nɛ yɛnua ɔfake ɛwɔ new press station wabɔ ne din abɔ ne din mene wo nyinaa na ɛkɔ bɔ mpayɛ a ɔfake ɛte yɛ din ɔba bɛhyia a yɛn bɛkyia me bɛkyia wo ɛna yɛnua na ayi ka ho ɔpare so hum ɛbɛhyia a yɛda de ne fɛ de mu nyinaa bɛhyia bɛkyiakyia yɛn that's right na yɛne yɛwura crab accident victim support for ɛwɔ ayalolo station tudu hɔ ɔmo te sɛ yɛba ɔmo nyinaa bɛhyia yɛ kama nti ɔfake ɛwɔ sɛ ɔhu sɛ accident nsuro mecha mampadu me fie ɛna accident nsuro ma busua pani ɛna me a mete ha yi accident nsuro me saa na Okogyeabour so accident nsuro Okogyeabour ɛna wo wɔ fake accident nsuro eti sɛ yɛ ka bibi a bɛboa amanka accident yakɔfo mu a ɛka wo de minim sɛ wo yɛ serial kɔra anka bibia ni a yɛ kɔbɔ mpa yɛ sɛ de bɛyɛ accident bɛkɔfo wo ba bi bɛbɔ mpa yɛ eti ka wo kra no minim sɛ wo kra yɛ full supporter a wo person ka accident ɛkɔfo DLFM 106.9 yɛ nyina wɔ amanyoku a yɛ nyina support no memeti ha yi mi wɔ amanyoku a me support no papa saa na Okogyeabour so wɔ ɔno so amanyoku ɔno so support no yɛ nyina ntimi nkodi amanyoku baako akyi na mmom no mimi ampadu media ne sɛ ɛni ɛbɛba bɛma accident akɔfom because ɛna ɛkɔyɛ obi fie ɔkyena ɛyɛ obi fie minimu ada ɛbɛba mimi fie anaasɛ minimu ada ɛbɛdu me so sɛ accident na ɛbɛku accident na ɛbɛmi atwa ɔnan kyerɛ sɛ ɔko mini madam bia yɛkɔ ne nkyɛn a na ɔno aduane ma yɛn kyerɛ sɛ ni kunu esma no no aduane ma driver si yesei asoso ɔko ni na nsami hu maame na accident am yetwa ne nsama ɛnɛ kyerɛ ɔko ɛyɛ na bitimi ɛyɛ din ɛyɛ na asɛm bi ɛyɛ na mpɛsɛ meka no ɛyɛ na akɔyɛ afidie so oti ase enti mesrɛ accident deɛ sɛ mehu so obi di accident yɛ bibi a ɔko VIP driver yɛ owu yɛ yi ɛnura na ɔmu sie no VIP driver na ɔne yɛ tanka ekosi mu no yɛ driver no yɛsie the last 2 weeks ɛwɔ so manya ɛna VIP for so ɛnura ɛna ɔmu sie ɔmu driver no nyame ɛmfa ɔmu kra ɛnsie hwɛ wohwɛ mmarima ahoɔfɛfoɔ hwɛ driver si mmienu ɔma ahoɔfɛ ɛne the way you sitie a sɛ wo nim sesa accident ebeku omo a aka ɔko yɛ kasi 2 years ma ɔmforo car na oni ka achi a ɔko nim sɛ nka ɔbɛsa ne dem a sɛ ka achi na ɔbɛkɔtena ama even wakɔhye accident awu a ɛne aka kyerɛ sɛ driver this year wobɛkɔnya accident wobɛwu wobɛyɛ sei o car bɛtete sei ɔko ɛka wo ka kyerɛ saa VIP driver ne sɛ saa fi ni nyinaa ma ontu kwan a ana onka car ɔko enka ɔbɛyɛ tanker driver no so wo ka kyerɛ ne sɛ next 2 years wo bɛwu anya accident sei etu pa free na ɛkɔ no entu car ɔko meji di senka ɔno enka ɔbɛyɛ yes
ko be di san kom hye we so hwe mema ho fefo VIP driver ne ho fe hwe tanker driver hwe ne ho fe young guys 30 something years between 35 to 40 years omo wuaja omo yire no omo ma no omo busua ati okun accident de yemfa accident enya politics media de bia meka ye papa no mu adi kan ye papa Roris ye papa Nana Kufuor ena ye papa Atames nyame fa ne kransie ye papa Roris nyame fa ne kransie e de bedu ye papa Nanado Danko Kufu ye papa Dramani Mahama pe Nanado ena besi Nanado so media obia be ye bi na mmom no media ne say saa time no be na mpadu entimin kasa ma na no enru dwem. That's right. Na mmom no ene ampadu Mr. Ya menua Kennedy eno Okogyeabour ate ha yanya producer papa afiba so boy ya chidom yi. That's right. What you say ya no dru dwem yi ana yen pese yenya president ya ose oba obetimi aye bibi ama accident etu atwa oko eka de campaign team ka be so de nke nyina be di akire bi eka mi say ya abedi akire kwa ka ma ayede e di akire na mo and t-shirt in the oko ti ya pon na mo so so bi awro eyedi because me tra e ma DLFM enkwan henya ye e ja me sa e de ma he ya dua babo DLFM oh say you be obetimi aba begina ho say oba behwe ma accident to atwa kamisa ya bedi akire enka Okogyeabour obedi akire ka me medi akire me nua Kennedy ka onu so bedi akire ka odi perfumes no nyina begu dem. That's right. Akodi akire na no perfumes ma ho ba ko bi so o ha de de da be cost ho be wia enti opa o ma me nko ho. That's right. Because that day de me nsa we be ha me on fata abo nto so mo wo hu de me ka kire ono enti okon mayemfa nye amanyosem mayemfa enye amanyosem say yede or the say accident be ya amanyosem eno de emwa ye nyina enti mayemfa accident no enye amanyosem enti mesre of ake say sa accident asem na ye koka na ko say yakoka obi asem sane eye omampani bi na teso anke yebeka no se omampani bi oteso no yeka atia ono mi tu amasam so no ye nyina ye wo ha na shaman ne yesi ya aka kotwifa ankrofo so e wo pavement so ye nyina ye teye ye nyina ye nim ene ekọ oko na ehede se ka kotwia fa nipa so na so no adebia ne ya na yeka obi beka se o ka na ho asem yenua yewura donten yenta no abi me yewura donten adwuma oye no eso mani papa hapa na mibunubu adwuma no so a oye no na momuno de antia ya na me aboni din no de kire se ono ana Ghana oda sa position no ono oda no eti onu achi no obi ntimi nsan ne ho emeye bibi because me ampadu mitumi no anni se mekwa gina kwa mu se mekoma instructions e wo baabi ti se onu yewura donten eti se bibi ni na se ye boni din a enye se ye mpena sem ana se ye mpesa adwuma obeye no bekoso ye mom ne ye boa no because enye baabi a no onu obehu uko Cape ko Kumase ko he eni ewu ye no oni ho na waka no ti ono otia na wafa ehu se Okogyeabour no ehu se ya yese wa weyi nko ye ha we yese eti ye besere ye wura donte se ne ye behu a ebete no a ye beka kire no ontu hu ana mo no hwe se ne ye ka no ye boa ana se eti because ye nua no ato ade o pavement su yi se ka sa u break tom adie ba ko a ubetimi ade asave ho kakra ne se ubehu se pavement ya to pavement bi wo ho na ubetwa stia na ma stia no atwitwi pavement na car no eja no akofo mo ama ano eja na car na ti yegina eno ne option a ubetimi aye o bi se ubechange GS de
but sa wo hwa niema wo wanim no be change gia abeduru bi a faadi a wo pese abeduru ho a faadi a dia no be ofoma mo atumi adum jama ka na gina no na se wonya pavement bi na ntempa na wo de fa ho ene twitwi ya ebetumi agina ka ne ntem pavement nso na yenua no ya busuafo ya yire ya ma ya maame ya papa no motete so to ade wo ka pa obi se on to aba ye dia ya manyofo firi ye mpanimfo adi kan koso saa beduru ene eti enye omampani oteso yinko ene ye ka free ye papa Lawrence no munyina so ye papa Kufuor no so ye papa Atamas so beduru ne eti ye mpa bibi enye emma hom sade ye be ya pavement no ye ma obi ametena so nyaden ento ade okon ye hye ne so ye nuanom so a asan ye cars atenti ye wura yi awa ha DLFM and I know na mitie mu ba bia na me nam last week me ba na me frɛ me nua Kennedy me yes me ba na problem bi si ye ma hye mata ade awi aso akeka akrasi so me te kokoko nkrofo bi ba na problem na asi no net agimia ti ho na me yi phone frɛ ye nua Kennedy o de amane ne ba ese omra na me wa ha enso ne asi ni ntino metia me na achi na me monitor yenua yi awa ha omo kokwan so a sa yenua no Burkina cars no ne Ghana cars na ya to aso atenten na cargo car ni aye azem akoma 9 o kotama o tra motorway na wani face TT Brothers traffic light no workshop bi o wani kire aflawo kwana on sa left ubeduru ho kina no pa o mu free or the say border abegu ho ebi wanya kra na o kina oduru ho a obetumi anya more than 40-50 cars pakisi ho ho ana o mo ye hu adwuma na azem mako 9 ebi de 10 cargo car chairman oko Hong Kong no ebe next week in komo okay na question person me busa ani ma me fanto ho na question yes question person me busa ni emra we Ocran clear regulation 117 no say my nton ade ana empenfo tro emra we no omunim say assemblies ne be ya dufuro pe enti assembly bia so bylaws ewom but assemblies no asa emra no ho no makote ticket e de amado auto ontos or pavement so e be da pam no okuntimi mpam no wo assembly na wa ticket amana no wa mana kwanso ontra 106.9 etinya dia obetimi apam no ne ochena ka ho wo pesa wo pam na enka de na akoma ni ticket eti wo na wo ma moto ade wo ho ya okomiti amasaman amasaman no ya be ye market ewo wo de ba court na ewo poku ase kwan ni mu okay ya be ye market wo kire ho ama okon wo market rimu a onkoto obia wo ho wonam lord kwan ho a obonso o ma hyedwa o lord kwan ho nyina police station fence wo na chi ebefa yisese kra de me bai obi aba enam minim nipa a wose no so o mo hweso anya assembly fo ya odi amane ensesawa kakoni na sefo begu baabi o mo ye or the say stadium junction ho ena car say etwom mfuturo nyina bo nam nyina ye mfuturo say ekumo wasiesie a oton me wa ne am market ewo baabi a me kire okun be goduru market ho no na saman kra ni ho e de enti na ye nyina begu ho ade enti na mo pam mo nyina nko market nim because okun se me na me pe banchi ato me pe bode menke ato na obi ani kwan ho a me go market nim obeko market nim na omo ho na enso no omu nyina afi market nim abegu ho MPP fo suro si yebeka say obi anko ho because election year sa na ye NDC time so a ono so suro say election year beka say omo nko ho okon eti we na wasa akoti ticket ama no lord kwan nim nim futuro nim okon ebe den ana watimi apam no wo akasa
and one man ID card say Ontena ho no oniga etu akominim enipa bia ye di saa adwuma ne som sa MC fo say DCEO sa hwan na ho no okohwa omoana momo ye me sabe di adwuma sa onsa na adwuma no ntimi nya mepam. That's right. Baby ameti anyway stadium to anyway ya be ye kwan aye covet kama and according to omo a ewo ho ne say assembly man say hwan ya wi assessment obi ya wi assessment ya me okon ya de adwuma ma na wo ye na sampaduma be wi assessment ya musuromi dabi ada na mo ncheme na me ko fa assessment ne ma na mo nto adwuma ne so and I say MCO say DCEO so one ya wo no adenti na onkohwe okon ekwan na ye manhole cha say unso mo ye kwan no baby a omdi excavator say you know etutu anwagu no aye bepo say sa etu omu agya kwan ne ye ama say eno so da ho ama ni nyina cha say minim enipa ye di adwuma hye omonsa se wo ye MC na wo hwe amasa mai kwan ho na ye to ade wo ho na se wo be koma ni take it wo san ese wo nya adwuma no wo ye MC se DC ni amount kwan se obi nya kwan na se sa ade na koba e den no so ye se kra man pani amamu graders grader an kra no de kwan no kra stop no ma grader no nkofa kwan no so omo de twa selfie ahoye ayi honorable Simon Sachi ogu nipa ni mu ase papa ogu nipa ni mu ase chama Madina Zongo Junction ha me wa ticket 2 cities 3 cities 2 cities 3 cities ya lankwantanan atete dia ma wo mo pavement so a me wo be 20 e wo me docket oko no kure because ukuo da bia me ko program o Madina minim ni akoso omuti kwa ni mu a ayi ni kwa over food bridge no omomfo aso so aye ma aso no so a I say yan ba ko mienu a yan ye fa so no wo beduru ho ne ye de so ada ne market food bridge ne so na se wo bo ho musuo na wo kotie obi niema mu ho na de a ebe ye nsam bebre oko ma mi nuano mo enkomra me da say chairman Clement Ampadu ede na no esi wo fa edinkan ye hwe regulation 117 prohibition of sales on pedestrian walkways amanyo 70 vote nti yesuro si ebepa mu nipa ana yesi nipa no a onfa na adwen so ren free ho nanso eno de so obi enom na wi ewo ball asokro na police fo ko che do Mira Richard kwesie ya ewa ha say asumdwe nkan na me asumdwe nkan so wada ma regulation 117 117 yo sani ende bia no okay ye beda mpenufo ase especially my chief executive DVLA Mr. Kwesi Buzia Ajimai na management team nia ewo DVLA na staff nso nia still yewo 25th anniversary so na minim say yeti ha nim say yenia yes celebrate enso yen satade ni bi entade na enipa kakra bi na ehye eti we ka se dua boba mu a DBL for my wonya bone mo de na mo Kwanso eba that's but no but chairman ko tira me ko na ka me dia ko bu office that's right na ma tell say oh me so me ni DBL for na ya hwia bom that's right what you say e dia pon na so bi t-shirt yira oku we police bia nji obia chairman Ampedu oh yeah right me nim say ya PR etie that's right Mr. Tufo and to obey arrangement for that okay DLFM 106.9. Say you to us. Yes. Regulation 117. Send a DBI no to educate the public, you know. A person obe kind. Min kind my own. Na to me. Eddie, I ain't make kind regulation 117 of the LI 2180. Ghana mra ana me be kind. Was say a tiffin samno. Was it trading on the road? Was it a person shall not sell, display, offer for sale, or deliver pursuant to a sale dash goods A on
or alongside a road. B, on a pedestrian walkway. C, within 30 meters of a railway level crossing. D, under a road traffic sign denoting a blind corner or rise on. E, within an intersection. Or F, on or alongside a road including a toll booth and a plaza. 2, sub-regulation 1 does not apply to an area, A, or premises zoned or demarcated for that purpose by the competent authority in conformity with the law. Or B, in a circumstance and in accordance with the requirements as may be prescribed or determined by law. 3, a person who contravenes sub-regulation 1 commits an offense and is liable on summary conviction to a fine of not more than 50 penalty unit or to a term of imprisonment of not more than 3 months or both. And Chairman, maybe say like yebe treaty way police utumi nyobi ema ne kan ho asem kakra emaye. Say, mami you no answer. Emra yebe share program we ase no. Ghana Police Service. Yema one introduction letter. Say we are running such a program and we will wish senka yebenya a rep from the police. Said ne ana ebia ana sesi ano IGP has centralized the police communication to one person. First nanka commander bia timikra kasa on issues. Yetimi the police for bar studios better ne winya police in impo na kasa on issues already also. Ba ne sanso a ebe din because enforcement no o hwa o say or the penalty ai den aba ho. Penalty nya bemu pe na say police abem because no betumi ache no mo dey aye den akọ court. So and afin so no so wo hwa all kano railways baby a train efa there or the meters aye den eka ho na say why specific say that way but wo hwa car there na or can plane say pavement pedestrian walkways and you can say junction so intersection and traffic ya say but and that baby our boy ni who say den amount for den eton eniama wo ho and anya say obuton no nko but danger opposed to drivers and na woman kasa nso a moton eniama no so high. That no car Bobby war last 2 years. Na me am what traffic light airport junction traffic junction, first traffic light. Okay. Or pebia. No. Na very sad. Oh, but enko so saying yeah they be like obi benya accident or kwan. Ade imrana kan clear. Inti say obi no onim a say wo say obi aye den etumi aye ncheche say na America no. I don't think say we be police ejuma kese a. Well, first nanti sa. Inti den e buy a afide. Ase ne abeji nsem kra. Inti I was say bibi etumi ye bibi e fa ho but say na America no. Once a penalty abemu ne dia. Police ebetumi aboaye ama ya ye ho ejuma nti chairman mema wabemu mbu koswa na unsanka police for no na omuntumi emboa with this situation because accident and I can ho asem no senia ye rampedu kan ye no ohun say o kaka eniama bebre to me see your bibi a friend mechanical failure and no esia anya driver no enfom so to send our corner or break hose apai a paya just say
through the woman no everything into tia break ni bi ma enche na wo driver no unimo unim na sesia e den na wo so betumi aye abo ho ban ene wo mo a omo nam nchen so ho ban enu ntina yaye pavement so nti pavement no se na oka no utumi di time no twitwi kakra e betumi aye den ejina se ntumi nso na se e botra pavement na che se accident na e den akosi nti e kwan no so ankasa nso ye den e danger e maye nti na obi a wo so ye den onhwe ne ho ye se e driver no ana se eye pedestrian no so enante no obi a wo kwan ho bia no e wo se wo ye den wo hwe ho ye na obo ho ban na DVLA police national road safety obi a nso ye ne dia na ye de boa na accident so etwa but since ya de so wo hwa na chese failure abem because ekwan no ho bebia ye ton ade ya samo mo permit kra ya de aye revenue generation point nti na wo hwa asamra we e wa hanim sei sani Obama kan no say systems must work where systems ni bi e wo ho but you see then e was so be ema e den ejuma say enkomo we meshia empenifo from day one I sha ase ye adwuma we wushia empenifo na omo ye in charge na me pese me ubodi ana onipa no anya problem the obebusa ni bia including MCs omo say omo ati pavement no so na amfa wo mo adwen anya adwuma. These are the answers they provide because making my body because I have the bite here. Mene Ashaiman MC Honorable Albert Ochre 2021 me pesa me bonanka say unka beti metie bie mu mene Ashaiman MC Honorable Albert Ochre ana edi sa nkomoyi ena me busa no say honorable adenti ana Ashaiman bepem ne enipa no da so gu kwan ho a wo mo to ade o ka kire me say wo mo sisi shops ewo western end of Ashaiman adwadefo man nkom ntimbusa no say aden wo say Ashaima fo so oden ena mbusa no say so Ashaima fo na so oden no etimi take over the powers of the assembly no ana say answer o de ma me enie eye kwa ese ye nyina ye ba ye fususa esan se mi bisa ma no se kunya ba bi na obeba kete dia akosakwan mu adana o si da bi endi na kunya ba bi ntan ade enti ubisa no si nya ba bi ntan ade niwa obasa ma se ye street market ya the what chef ne sign ewo yen western end ho enso nkofo Ghana so den se nka mpenifo se ba bi obi ewu no obi na ashaman mi di mu etemu ko bi break echo traffic light na echi for any permission unfortunately no nipa play twi fans no onye at the tone say twi fans so nipa ni twa nka minimum say ya afutu di nka sakra nipa jesus sorry fine na ebet match nipa ni nyina agumu ana that is another question honorable any na me so me bisa wa ha say say de wo kan say Ashaiman municipal assembly motimi asi market e de ama emai ene yem papa no mo eton ade wo kwan mu enso wo mo nkoi o kan ho nipa miensa ana ma confirming the recalcitrancy of the people of Ashaiman edin kan mene assistant municipal director Dema Ashman patients just last week mene Ashaiman urban transport officer Eya Patrick Labik edin komo one so the to so say oh Ashaiman for aso den ana Ashaiman MCE honorable Albert Ochre won so de to so awie say Ashaiman for aso den honorable mama mbisa say one more so etimi take over the powers of the assembly and to the stand say we should allow them to sail on these pedestrian walkways. Never at all. You know there. Enunti any ebe koso achi wo. Nti wo te se ebu endimbone a. Na se se nye dimbone se be. Yedru na edum. Say na answer ni nti. Minim. Whatever. To so nti me busa no these are the answers of the mommy. The answers no fine. And said that they be American.
Juma biya yo mo challenges sure. Yeah, face. But nyana me bisane say you could see market ama market women ni market men aya ya consulto wo monso ana say bia omonso mo fa o madwenbra na bibia you could see market no wo no so mu wi a ombeko anase omo ho na you see market ewie enti mo be sen because sa asem way other regions ni be metie interviews be a market we see market but for no one ye den omunko no mo amosem o mo kan say ye see market no ya kan chrom say ye see market omunhu ya na esi bebi a mo akosi market no so wo no enipa ye den emba but say is that logic? One say ye nipa ye ni I like oba transport system ye wo stakeholders drivers stakeholders so what I say that's right. It is a oba a crow chichira and also your stakeholders need be to MC ne district assemblies no market women so it is a obey bibia mama I know ya me my drink chire okay obey bibia mama at least so boa munia no now no makasa so and yes sir ukosi no omo eno kra no betumi ama chance say okay mo kosi o ma ya we nti mu wi a o me den o mo beko eno no ma ne ya we na se uwie na wankwa na wo chi na ye den o chi no but some patch me person be question wa how aban me ba North Lagos ha me hu market bia o North Lagos ha na se aban say se me hu say motonton niema e wo pavement so emwa mo enu nti ba bia me hu say asase da ye boshe e bia academic university akiri ho me kosi market yesi ho me mo mama ne but mo de masie wie mo nko ho no mo a do I have to consult the people ansana makosi market na ka kire mo say makosi wa ntimo nko won say education ni bia ni o me ton ade okwan okay usu ko ye baby ama me na se ube ka kire me say me kwa ko ye baby ama o TV kra no munia mo ye de mo mbo am ho na ye nkohwe e hono wahu na ye kwa usu ha na aban enya ama mo nti ewie a mo ye de munia mo be ba eno no why educate no waka kire no say yes ye baby ama no so but so hono so okay me wie market nti fi baby a wo fi no nim say nipa nso changes ba eye den but changes ebe ye adwuma na woni onipa na ye den akasa ama na tiase so ebini wo dey say compliance and enforcement DVL ye dey ye start ya na no ya education bebre through the taxi rank radio stations TV stations lorry stations and education ho here so woni nipa nkwa na ye adwuma ne de e wo se wontumi mo nipa no enhu say yes but so what man education na just ade na wo ye no tietia ne fa ho say minim say ye tenkra hai kanen so obi afa na bag say o page na to na o kwa agbegbuloshi that's right ene baby a wo mugo ogomu ahoi ena no pe ho na me free ba na ho ye nwuram that's right ana regional minister kodwi ho na odo makugu ho I don't think say regional minister consulted all the JNC lesem de moko ho wanya de mo akodo wanya de akoho wo ye be ma akotena gbegbuloshi e be pene wa so ye wura say ekobasa ha say no tem bia no yen tested the soft spot of the people say ya mama manie nti no monko say e de na where is the law emra no way that be men can say yambo mama manie nti no ko ya me pa che ne say aya education brem agugbroshi a okay tama omo ka say omo ye ho no no omo na omo edi ho enkita ho bebre okay ema omo ya we say ombeden ombeko so sana me pese ni hu
and say my education no nipa no aso ye de no won kwa e no o chi na wo chi no but so nipa no ebe say oh e ho no kra ye ko no kra no ya mbo ya mane ya nye bibia ya nka bibia nkyere na ye nso ye wa adwenkyere kakra ya ye den ye de aba onipa no ye de onko say na oka no nso no omochi o ma no ma ye den o ma ba o de just example e wo Zongo Junction had him say yes she say I hear overhead bridge I hear overhead bridge but I'm on for them for they go on for oni mi ankasa me bisa nkrofo miansa mienu because ya sorry wo ho no mo a na o ma se mo kan say almost throw height I should say tie okrom almost throw height inti so fa ade tintin so a intika ye no underground I think said the whole Ghana the underground was so for line ye fasoro ye wura kwan na se so inti na say nya wo mo na ye demonstration she tie okrom mai won say my angel why ye demonstration okay say obeye won say wo engineer say obibia okay why demonstration say no be twa kwan ni mu no agedin inti den na wo a wo so koye na how de be twa kwan na ma no say beboa no okay I was saying ka obi send pa kro na also through height no say car any height the no through so o twa kwan na car no be bonu pew na obenam wiem amana ni so abiri no a the no through you see so the we are what we say Adentina say me no be bibia e wo say metie wadwen na me no wa e bibi so okay one time La Paz okay unim say CP car bi e ko bu overhead bridge e ma nipa tititi ya ni normal DLFM 106.9 very sad there no up to now ebi mu ya omu hu ye ye overhead bridge no fa so da say nipa sa no ye nkrokro no adentina umfa another way sa another way wo ho a bibia ye alternative obi wo ho no ma onsro obe fa soro obi nso mi problem intimi fa soro ya under Kwame Nkrumah breso oye motorway and oye under bridge so under bridge emo abefa ho that's right nipa nso be there abefa ho and I call developed countries in bebra under bridge wo ho no nti eno nso eye kwan a ye fa so a ye dumi ye den edi twa kwam eno do nipa ne na ma ona ma se na okọ ne baby minim so for line there so nti say wo alternative adan na yen alternative baako na yen ye ka ho no so for instance ya ye fiti ye kwan so ye ni kura up to adenta ekuta be 3 and 4 adan na yen ye under bridge so baako emo bi a oye den osuro height so entumi aye den emfa ho sisi a okọ Zongo Junction obi atwa kwan no yes omo ye eyidiji ya tete no emofro emba be se ni akra den ejampo fa so ko na so nipa na wo so wa ya de na oye Ghana ni o nti ono so ya so ye den utie na se but say won say you perceive actually o man we don't have to persuade the people no you are not persuading the people the issue ni say ade no ye wo original ho and ye wo alternative okay say we are here we be here nti that's more can you say okay fine why we are san ye we nso ka ho no bi entumi say ye ti hanim say upe fufu obi nso pebe obi that is it but what they also chin o si so full lie yes so full line me come ma me nine say
pemere na kojira hu nipa ba kompo ubi so obi ase ade na mo mfa so fola omo se akonfo so wo ho asman ka me de ba ho no asem no say mene GPRTU chairman wo so for line on the GPRTU PR e wa Ashanti region ye fra no Albert Boama mene no na ti so for line mene na tena ho 2 good years aye adwuma yi a me sheda ne kojina underpass na se ye gina ho no close to 45 minutes ye nya nipa ba ko pese a obetwa mu ye twa mu fase ye underground o epie ba ye busa wo mo e ma ne se wo mo na mase a o mu suro se bia ka kase nam so a ebebu agum ebi mo so se wura ase a akronfo tata wo nom ebi wo kumase o enti sofo line kwan no 4 ko benkum 4 benifa enipa da so atwa kwam underpass no obi enwura hoda enso yaye ne set tunnel light bom ni ade obi enwura hoda kofo na ye obi enwura hoda bepem ne no say for instance why we no overhead in so ho nti so nipa no ese on fa ase ono so on fa sora ene na chese na so yedin e honum na mra no ene ne be di pa because so we udi onipa no de no kogina kota court see we wa ha mienu ni awo ho ade na wonfo te ba sem na beka but say ya ba ku na ba ku ni ho a na e kogina obeka so e bia say na me how nete intini how ni sa so ade na won yes ha ba ku no enye de e ma no masema make ni ni a ne say sometimes no aya market women no omo complaining but I'm complaining when it you okay wow okay when it you okay so enti we munia eye ekura ye de ye chiche enti I was say ninia no ye take it into consideration okay na bibia ye de emboa jojo so wo hwe 116 na so a obetumi akan ho ana ho ne nkan beba na me cough round rubber that's good enti abusuya yera Richard Kwesi eye national coordinator compliance and enforcement Emma DVLA ana ne nkyerɛkyerɛ me pacho also o asembisa bia wo betimi dia brayan e o Facebook no eso DLFM 106.9 for adwenkyerɛ bia breme kyerɛ wadwen wa ha kyerɛ wadwen e wa ha de enti a ye good pavement so to ade no Zuzu said what is the problem ye ne ho enkomo Kennedy na nakodwo jamfen so hanana oko sofane enko simedumienu okoma yentia DLTF etiefo ajo asem we no enya asem bia edin but aye dia magana for oko why na ton ade na why na eto Ghana ni na eton na Ghana ni na eto period enti Ghana ni na ekoto meboa that's right sebi eya de bia me kan say ye hihemra na ya hwe ha na ya hwe ha na ya hwe ha na ya akosi ha na ye jane sa now me din kan ka say ye town and planning ena mana basa ena ye nhwe senia ye building ye city ni fae okay enti ye mfa ne say Madina ya nhwe dan ja baby for market okay yemfa no even Accra Central yanhye da amanfo fie o ye wubuo ejigia na dane eye kaneshi pe ene etumi see sa kaneshi market no enti yanhye da plan market no enhye kronim 1 number 2 eye nipa kakra bia na ehye free station tio ehye free trotro drivers bebia omu begina ebeye bus stop bia no na omenya adeton fo kakra bi wo ho se nipa si form ananko nya nkyene ni moko ato anti wo mu no mo hyase e de build na sa particular environment no abeye market nti yen sheda nya market nhye ye system nim sa nti town and planning for omo ka ho na we nyina apile akosi na okon bibi baaso right from 92 efo ba no ene be ma ni beji din e wo Rollins abreso ye frɛ no aba ye
Abaye. Abaye. Eye nkranfo kasa ede. Asikyere ne sen. Omoba. Okay. Omoba. Na Rollins abreso no womoba mu kita nnua. Konkonti ba. Yes. Edi enti na bansa na overhead bia na say ekwan bia na eda hokwa no. No wo bia hye ni dwa. Ewo so. Nti abaye efuo yi ba tax force for from kitama yaje onioma na ye bro. Sankofo ya yaje onioma bro no momo adechie no mo ho. Fast forward kufuo to Kaswa. Wo hwe ya obeya Kaswa road e be bioma ye bibia na osi market kama mo say ye be yimu akọ market yi mu wa ha. Hwe wo mo de ye politics esan say tie dwedifo ma no eye o madwen so o mo nko because ya chichire kwan no ho enya market na wie emenye nya nipa ma o mo beto na so o mo ko new market na nipa ne ma ho nti no wo mo ema amanyofo tai wo meti ema sa market kama na akufuo si ye no nkanye nda ankofo ko mu a ebi mu kura ni ewuso ma nkwa nka sa market no susu be ye market kwa kiyesiesi wo kwa min twawa no min jawunsi he ya fa atimota suru he ya hwe sa terminal na akufuo si ne bi si Canada. That's right. Efe atimota new station no. Yes. Se bunko na mon park u pe Kumasi ka pe we because no mu nyina gina ase ona ye traffic. Wo mu funko keke no na nipa no. Drivers ni more drivers ni say passengers ni ntumi ma ho. Nti saa de na Ghana sika ye de aye aye ukwa na hospital kakra wom police fu kakra wom BBC ni nyina aban boa no oye we nyina wie no o ka kire wutimani muni ni say oh aha na magye ayama wo na kɔ wo say wo kotodwe ntumi nkɔ kwan no ho de wo pɛ ahyia mani na papa na one ne kɔ kasa no bebia wo bia ma bona baso abeto kire de enti ode abufuo kan ne say ka be ku omo ano mo pɛ wo mu me duma sa na opa kire wo na of course DLFM wo mu no pɛ fi say ye titi ye mowremu eye bibi mamo timamufo ye boamo se munye sei enye se ye maame no ye mpese ye beka bia ma omu o ne mom sa aban no musika no pɛ didida sika na ono akɔgye no wo pa dia sankwan dida no watumi akonya baabi se wo ba kwan ho ne mom kwan ho na oba ye no ewom so abekekere wo market de nanso so ye hwɛ aha emmoa enti ye yiw de wakɔ sei boaban no oso nko eti na me do call 92 Rollins dia babebo Rollins on me krokro no abe ka che ne say ye ka na ma me mfase na me de me fasoro amani so biri me wabadam Ubondok abe me yabo eye because of ya jeje yeso ye fe ya pay European life no kakra akopɛ democracy fun bi kakra kabi ma mi kabi kakra nti obia bia na no a no wo ka ni tirimu densem could Egypt ko he less na 12 can a ball 12 times ni wawu obi amfa ho because you provide baby a wo fa nya fe na obi bedi wechi aka cho se fa ha na fa komoro ko he me fa nko America no aka se ye nko hoda komoro kama na ya ye no kona ko hwe enya aban no be ka cho we provide it. The ones government na tisika ayese aha no fa ho no enu na wo so wo fa. That's right. Na so one fa wuni pa no ya be chew oku jeti amani be bre ama me be kasa bebrebe ni se Ghana fo no mo koto ade wo kwan ho no sabi wo mu no magini omo mo ko gina kwan wo ton ade I'm telling you womu a omo adwani mu no mo ton ade na omagi table susu eru adwani mu omo ton ade no wono Ghana ni akwadwiro ni nti odu kwan no ho a so nti osu no meto wa ha ya gwabra market na nkasa so wo ho we encourage dia no ewo kwan no ho no ni didwa na me nua no meto ade o kwan na me hye dwani mu no me meto ade me dia bufuo be pia ba bonten me dia bufuo e be pia ba bonten fi se nyina be di dwa se won kwan no be pia betena kwan no ho na kwadwini akwadwefo ya build akwadwiro ni kuro ni ya build na akwadwefo kuro
China for anya kwadro because China for anya kwadro ni ya come so ya die ni abai provide bibia ontumi ko kan chance won use so abai na didi meni of ampedu wo ni aboa no kakra sika mu o pay didida no si o de bi me dia ye bibi kakra amamo ni edi mu nyina kogu wo se eno so ye mpa macho se wo be kire bebia wo pe asase wo no wo dia ye yi obi free jene akra na yi ni fi yo hwe bebia de no koye wo mu sisisi akra no mu didwa wo mu sisisi ampo na edwadie no kura aso fi se nipa na obeto ade no wo pepere no ho wo parking the car wo toni jene boto wo mo nkonkoto ade no ehia wa wo nkoho se me no me negotiation se denti wo asase a de be ma me esi so ye sadie na ma kohwe kumase kohwe kumase traffic echi peso nyina ye ya DLFM 106.9 we from Cape Coast ba kaswa wieiwa mala mbewio na so kohwe mala market nim kohwe abra kama ukomala marketa ye pavement kama meeting to ade kora wo kwan no me hu am kwa me twam ura market nim cause aban ni sesika what sika egu form enye da bia na begina ha atata aban ni ade ye mbo mabaso. That's right. Assembly ni try assembly ni no so to say ya ye koto ade no na wo ka sa Rollins time no otwe aba. Of course after Rollins no ye ma na ira say aba no na me democracy abai abaya democracy aba and wo me Rollins time ye kan ye be kan ya kire so odi wani wo bo nana wo be kan ya cross wo nana sika bia na ehye no cross abeji as no discipline so atiase ye fa ground to nchen ya ma democracy ne didi eti broni na no otete ne ba na wo ma ne tirimu ya ne de no wonu wanya bibia wie Chinese fo omo chichire omo man omo nya ahwe wie ye wo mo de ani ade chichire ye be jeja ye ho na oman na sa agiriga bio ye hihye man ye nyina nkambom ne ye ade kura ye nya de etene wo a wo koto ade na okura wusika no ru adwanim upa de ote kwan no na ru adwanim ankono ban na ono so aboa no ho ko nye ni nyina na wo say assembly ba be pamo no na the fear of losing political votes ana fa no to nchen e dem political vote omo mugu market omo vote ye say oh da be say me pam no e bia ye ntoma me fa no to nchen sa fa pipi ni and this asem to nchen kwan person political any statement wom no e yes sir obi tifia no wa fa ne say sa na tie eye ni da hu na me hunu bi nti na America no me kai say me go Kumasi me ni police commander bi nanam ana MC bi tworo borofo de beti police commander say warning say so unim na sa o mama aba ne unpopular ye be transfer wo mo susu o mo wadwan na me di nkan hihye free kufu ho baaye no threat na mo de ba no kaswa market say eno ne ade a wo no politician no wo ko ka kire no say mo yese ya ye be ye mu say wo mo susu se bi wo mo kwase asem no but no podi me nhwe ho okay bebia me hwe free ni say ya je me ni wo mienu teku sempoa na me ma mete kwan ho na odi ni dwa na aban na tumi anya baby na watumi aka se mesi ha me san krokro na den kro ne yebese akyekyere no tie na o ntra ho ngu also papa na o de sen beto o man 5 for baby o won ashama MC je say maso odin a anya mo den o me fa mo se kyere fa to mambo mu sa pepe so ne ye Rollins John Mama ye yiwie Dubai wie ye cycle Dubai mo wie ne ho kama ko kan yese me nka go mo wie ye pavement kama ye de mefo ginagina ho na ekoso kama amusa mbunkam so biom kwan no ho biom amusa mbunkam so biom eno so yenko frɛ ni enka se wo mo na mo ye no mo san bai ye suban bi sa suban na ya ka ye ho as a citizens iti yenhwe sa suban ni yenkro wa wo koto ade no se wo pɔman ni ye ya ubi do te kwan no ho atwa no wura market no obi wo ton bi to ne de no na sa ni suban fun no fa wura market ebi no obi de enam abesi anwem a oba beto amani pedi wa ba aban ne provide market amano say you provide bia this is where we fight the government say aban provide bi mom but the fact say aban to me boa me de no what to me yere no ho to me ebia Emma was a corner cotton and also was a kwanwa. What do you mean? Nana, it has gotten to a point to say
One more what stores or kwan hui. Wo ye stores ni mu niam ani nyina de begu pavement is na store no mu ye empty and you no asa pack de ko. Of course. Nana se wudru adweso a. Adweso court. Adweso court obi a oni mu dweso bia ni be adweso court wo. Yetimi hihye ntosi ya ma adweso magistrate kraba bonte be ka se adwadefo ma na ha no court dem when 20 min ni asem. Ya de 2018 am wadweso. Adweso market no build, operate and transfer BOT. Enti nipa na odi ni sikasi ye no onte ni kanwie ya. Say who need access to that place akwatena kwem. Enti edru market there. Adweso court me matena adweso pen. Adweso court ye tontos adweso court corridor. Wo pe ma wani ato akwadweso court. Enti magistrate ne kra bofui. So you see, Uncle Assemble anode. But yan kanu kure. Wow, yeah citizens no. Yakoto, ye wi ya betena ha. Aye ye hu se nye ne yakoto. Ni ebu asem na gu wo mo mubu man no. Wo mo mubu man no so ahihye mra. E wo mo so mo de force ko. But some of us no, I was say adwene. Hwe Madina die say. Hwe Madina die. Wo mo nim say force e wo ho ye weak. That's right. Woman say police obi abegina ho esan so ye weak, but they forgot himself Madina hona so amount for fear ho now wo disturb obi fear or not me from court emra ye adwuma pa obetumi deserve mo wo ho nyina nka ayede akokot wa ba ye provide market amamo but wo mo nyina ye din e na mo endi omo nkwase asem because of wo sika person nyanti yes no ma share wo de wo dan no fie no ya share wa na yesi to free wa because market na nya ben I mean, me betem fear at so we practice BB. The person me can say, Lord, you one more for Simran. Police for no. Edum ra mo betimi ay rallies de ni bia mo nyew na aba no de bono ebi no obi de bo obi wa Madina mo se mo ntiase onkofo pe ayi suro a mo se mo DLFM na manisi ho na me nkomra ebusuya Ghana Kwanso ni live on DLFM 106.9 messages no edos no bre no so amaken kan amamo na aka me bre ne kakra bi ma mencha ma mempanimfo no 4 minutes na se yantimi anwempo adasene ye besa be repeat the last topic no regulation 116 was a prohibition of nuisance on a commercial vehicle emra no se car movie a ye mpirichi wom car no movie a ye nton ade wom chairman pedo wada ma 4 minutes ye nwi a ye besa ba next week. That's it. Your time minister. That's right. Ye besa ba next week. Oko yes pepe. Na so no wan say Ghana mra no eja sa wan kan ye nsu a na akoye bibia wo ho. Ghana mra no ebi ye adwuma ebi enso so ye mfa anya adwuma. Okay. Na se Ghana mra no ye adwuma sisi ye odi ko new plan station Ghana ha ye station a ye kese ye new plan station entitem bia na ye bebo new plan station the new plan for me chia mu nyina from chairman kwamna badusu besi nkoko chairman yi chairman mari omu nyina ise me ka kai oba akolo mi anu nyina aseho hwe okom ni awo kan esa pepe nka card etu a nka nsese dede kra koka ni enwumu a wo bebo no e wo senka da fom boko se ne waso ohwene ohonam nyina eye adwuma enti se bibi koso a na ka wate we die yenua no mo a mo ton duro ebi ate association a mo ya asore e wo new plan station omo ya sorry to omo che sofo omo paninu na eche omo o chairman obeche say VIP eko awaso yi Mr. Ya na eko preach wo first bus on obe preach wo awaso second bus yewura Kennedy awaso third bus ayampadu fourth bus yewo Kumase first bus ayewei omo che okay omo so Adiate association on plan station media say me obi ka say me ka wo ho enti no me so ma ya adwuma so e wo ho enti minim enti wako ayade a ha no omo preachi
na me problem ni say enkasa ne wo kanaka ni si hɔ a kɔ woni ɔmo a wo mu no enko ya asɔre ɛmɔ mpa ye na ɔmo fa kwanto ni che nyame nsa perfect enka moment aka na start esi so no a driver ni betra stage no na ka watwa so ɔkome mafo bus ni bi ama wa ya asɔre fi ha akra ha fi akra ha ni ɔde ma ya tufo bo ye na yeduru Linda do ayesi ya ye kogu nsuo no ɛhɔ na ɔde ma ya tufo bo bebre to ndro fi Neopra station ebia ni odi amu otufu obu okra no eye bia Linda do ho anasa ka so ye ho obi o ho bema mo akogu nsu aba koto de mbeto aba no wasan abeto aso tumi dudu kono no na eno de ene ba bia ono abeduru a ono abafo so obebre no no do ko oko mefo se ni nyina enkoye yi because miri bi mi akasa a me ye manya call na ade na me kwakoye no onipa ne frame ya mama je ho details no ndia ya soro ne say me call mi ntwa so na me microphone tie ne o kan chese sama so makoma mu a enka ho no em se nka beti asema to obi twede ama say Jesus ba ya na chese baba oh etu akoya say ya ka emiri ni so next week ye besa be di ho nkomo biom enti me de be wa hanti me dwane enti nyame ya dum a mate ene na awotwe ye be hia baba abeto aso ye be hia Ghana fo nyina je so Chairman Clement Ampedu ajenesam yewra Richard Kwesi eya say wadaroma macho Enquiries regulation 116 me da si bebre yo Chairman Ampedu oni nyame nko Senti wadaroma Enquiries sima 4 minutes na me pese obekan ho no so kakra ma ye regulation 116 yes. Regulation 116 of the LI 2180. Mami miena menka ne pepepe. Sabe ya menemi ura enyasam. Regulation 116 of the LI 2180 was a prohibition of nuisance on a commercial vehicle. Was a person shall not cause or permit to be caused nuisance, including preaching, hawking on a public or commercial vehicle whilst the motor vehicle is in motion. Amen. Amen. Chairman, wait there. Maybe we fee year no more, but road safety ede emra beto ho pa ma drivers say any transport operators no. Say mo bia preacher man bia and preach worker. Mountain buy road safety. Yes, a man need juma pa. But minim ni see ya assign a call back. But the issue ni say driver na wo kutaka no. Wo ya titiw. Ya titiw no. Ona wo say wo share imra no kete. In the said preacher man there. Ono there. Yes, uncle kanyam yasem. Nyame asem nso yase enko bebia enti so no ma no kwan na se fi akota malekura no on track anim no on ka nyame asem a obeka enti wo driver no ena e wo se mra no ya tete wo mu no odi be den odi be ye adwuma. I don't think say we so here police ni say ka bia be load bia police ni nkojire mu na on check is obi preach na so ton ade ka bia but say when you say for deterrence purpose say station bia so station manager station organizer enunti na transport unions mo ho na omuni mumra no omuni because education akoso road safety oma ye dwuma DLFM 106.9. And DVL ni road safety so I make sure say omo training microphone DVL certify omo betumi ama training on these issues. Into education akọ. It's up to transport managers no. Yeah, betumi a share marketing because mo na car no eya mo dia.
ɛna mo nso na mo hɔ mo lodu nti na wo hyɛ mmara no sɛ ka we deɛ wobɛtumi aba abɛprikyi wɔ m wobɛtumi abɛtɔn adeɛ wɔ m ba sɛ tu pɛ si fam na wo driver no koraa sɛ na ahyɛma mpɛdu kan driver no nso koraa wobɛtɔ nuisance biara nkɔ so obiara ha wadwen na wonya adwen a wode bɛtumi ayɛ den akaka no ama sɛ biribi ɛto kyima wɔ kaa no ho a wayɛ den wate nti sɛ yɛtaa mekɔi deɛ yɛbɛserɛ sɛ transport operators no ne ɔmo chairman ne ɔmo hwɛ na saa mmara wei ɛnyɛ adwuma meda se nyame adomo a next week topic we yɛbɛsɛ repeat na yɛnya extensive discussions on that na afei yɛhwɛ Nana Kennedy kwadwo gyamfi nso wɔ nana 4 minutes na menkɔmatie fo ɔko nana wei nkanya asɛm bia wobɔ wɔ mo a mo cost saa problem no miɛnsa ɛwɔ wakenkan ni mmara no adɛn na deɛ ɔno deɛ ɔtɔn adeɛ ne deɛ kaa ne tu yɛ wɔsi fam na preacher da so gyina mu sɛ wofu transport ɔmo tɔn adeɛ no wotumi ba ebi a wan na pɛ wei na wɔyi ama no wan na obet obi nso timi tɔn aduru baabi ansa na wɔsi fam o gye sɛ edurofoɔ no ba sɛ nsuo ne aduane ne yes but sɛ ne nyinaa nso ka hawking nti me wia no me pɛ sɛ me ka akɔsi hɔ okay sɛ eduroni no pɛ sɛ convince you so you want to get your time na auto nti no ɔba wabɛtena mu ɛna time aka ne bɛ load bɛtu no so ɔfiri sɛ short na wabɛtena no wayɛ ne nsɛm kwa you know doctor prescribe eduro ma wo na sɛ mpo wo yare sɛ wo nompe mu na yɛ wo ya nkotwa scan ɛna sɛ wofu ɛna yɛ wo ya hunu nyansa wo bi ton eduro ama wo ka mu wo sɛ yɛ bibiduro wo sɛ ɛyɛ nnompe mu duro nso wo ti hɔ yi wo nnompe mu yare pato nko hospital wo sɛ wo de ɔde ba yɛ no matɔ drug peddling the chinko of what answer wo na wo sɛ yɛ kyew wo nipa na wo tɔ no wo sɛ yɛ kyew sir yɛ ka wo drug abuse a wo na wo kɔ abuse drug no wo ne first person on crap prescription wo bi beton ne dro wa kam wo se mato nti encouragement na ye de ma wo mo officer ye encourage wo man combating back to the preacher man preaching is saying min kan se mo bi nko preach wo kam da preaching is saying se me no tena basim na me fi se me wo nyankopon asem e wo se me share with you na wo ye me next neighbor a wo te me nche I can equally share with you in a form of conversation. Of course, me no tena oko minimum po me chiawo a ye koni ye boy nkoma me say ebia na ye nkremuni ebia na honjin me say oje me bibidi se me wo bibia na me de akire wo makenkan bible kakra fi se nye omo nyina ti bible sinimu na se bi omo tie mu bible mu nsem obi wo ho ye nkremuni obi kwampo de wo nyini ndi that's right it wo na wo tiente wo twetu o maso DLFM 106. I was said drivers ninya honti asese mo customers na mo ba betena car no mu no Ghana no ye wo traditionalists wa ha accepted ye wo Islam accepted ye wo Christian accepted and ye wo Buddhist so ye secular nation enti awoyofo ye nso ya wa ha wo de na wo di ba begina car no mu be hye no say konfa no chisu original mo be di atum to obe kom wo ka no a mo be di atum Christopher ne de ende mo di atum na konfa no ti de ende okon wo sere o de sere no mama e be come next week so be di atum di a ene ye ma ho kwan na say oh this face fact na say kremoni so be Allahu akbar do kremu a munyintum DLFM na yenya ne sa say e be fa amaya eya Christopher no ye pese ye se ye de no na ye supreme debi wo pese wo share wo bibi with somebody briefly what in nchen kakra no then you share yours with him wo ye nkremoni na pese on me kan nkremo kasa echechem Islam me te nchen no you share you don't stand in the whole bus and share because you have the confidence to share what you believe. What now gidie
Una didn't, and so what? It's a young fa and non tunchain. And Sunny Abaganamra, a Ganam rampe. Swat Mathia. Okay. It's a Ganam rampe, and can they time this one? A Quebecoin drivers no someone who said, DLFM be a more near Mocodin combo, and a drivers no munim. What died day now, or tie to a one take. Or tie a to a one take, engine sound, as a sound, one take. When you subet tono, Namudaminim. Or next week and to us. Next week, I bet was uncommon way as Papa Meda was Kennedy and Anako Georgia and Piaga. Also, Okogyeabour, good work done. One hour panel, no, the program is more of education, life. Our Achim Asafo, Anna, Mura Charles Mante, US, Montene, Eso. Also, Okogyeabour, I admire so much your hippopotamus approach to fight the road safety. The truth shall set you free. Meda se papa, yet ya US if when you now so, now Richard, I heard DJ Ghanaman, and I say good afternoon, Okogyeabour. You are welcome from your trip. Program no Edem Papa Ghana Kwanso is so educative. Na yechia pound for name penny for in answer for their patriotism. Yada se papa nyami wonshraw. Anna Richard Brenim. I don't also the same thing is happening at Ashaiman. It is not easy. I Ashai my home police said the median ekwanin finfin kan nam benkum enam ni fane ni epanugum finfin. Last week na menam home besen commercial camp. Anna Bismarck Didon. And I say may God strengthen you for the education you give us always. Meda as papa minia. Anna Kofi Parliament or say excavator man or Okogyeabour, keep up the good work. I am listening to you loud and clear. I gonna be Bikuma in the central region and also watch here Penninfon Papa Studios. Wama Ebejo so na Raja for say I am watching you live from Ablikuma New Town. Meda say Anna Imano Kwesi Pupulampu. Also Okogyeabour, if you go to a Shaman traffic light, few meters away from the police station, the sellers have covered one of the traffic lights with goods and selling them. Anna Vida Akatara or to be manu of a keeper. Also, we say Bibiana politics. For politics in the corner, I could say Vida BMO say bread sellers will not get down. She has a place to get down and join another same VIP bus, and many of them are wives and girlfriends to the drivers. Was it man at 20 p no our car mono? One money ashankanfo no enkanche man penatwenti hey which the passengers the Kwanso 20 krana driver and tay. Me eni nkoma oba no amana yetieti amame. Regulation 117 yen 20 pavement so regulation 116 yen 20 wakem yen pretty wakem wa braka no e move 0534050199 059340 6565. Good evening. Okomejoso Abdul Rahman, Lakeside Estate. Wofa, well no me excavator na wo no me pacho. Ensro benya, eno anso na benya mamintio. Media me from Portugal am say. Mamintio. Me de beko wedding nko a. Mate. Ogo. Ye. Yasem wo hu, yen yasem ye mmobwo. Ghana be before because sabe we say dey be am because enye dey be say the police tata nipa wo as say nipa wo di enom ayi nhunu say ade bi wo sabe nyansa wo no be wo ye emfata wo sabe abo kura hunu se ka kwa mu ka bu na oho no on time di agoro na wo nipa ti dey be for police betata wo ana member tata no wakasa mento aba akokun nti ye decide ye ho ebe ye Merase, good evening. Went me and you know, so won't me, you know, so I turn one on Yamra, Mpacho Pan, and Membranisa 0534 050199 0593 40 65 65. Good evening. Fine evening. Me Pacho within a baby, I'll frame me free. John Quantity from Tema alias Aputo. Mamintio. Never someone let my palm. Only baby. Sometimes no, yes, traders, and yeah, 4-2. Maybe what time I come to one. A bed will be a fast 2005. No, so much a musha apatama stretchers at the better idea. Asa. Penny phone one would be an in. Yeah, to the Agasaka market, apatano yabi. Obia no on Kaya who, or no Benya Patano bear 4-3.
After to ultimate Trump, Nemi Yabinu, Mr. Dada for so many years, me Yabinu, and your payment in the Metwadia. And your photo. Nayana Mojuni will warn home. And your penny for no Mudi and Muya Sanyaman. Nam forget him, penny for the question is, Moti Hon Moyana Mojuni will warn Juana. Yeah, Jehu by day. Okay. Penny for no Mudia no Mumway. I'm not Mumway, yeah. Monson and Mokoto Abani and Fetu and Semoso, Moana Mokoto ye. Ana muchu su ni mope ana wa mo punish mo nti good evening. Good evening. Udi ne baby afre me free. Ba jo me di kofi me free winiba. Me da se kofi ma me ntie o. Ako me lodu free winiba e de kokuma ase. O se text message na ba no obi say drivers ne bi me your mom plan ade. No kre omo jiska chairman for no omo station no omo jiska fi edro for no e no omo preach no e so ba hwa Ofuka na obo se na onu preach no oti seat ba akoso ana so mo mie no mo ti seat ba akoso we preach wi ana we so abeto na edro inti na no me yesu entumi so ensa ne omo no ena chema for so ni secretary obi ana na mprane ne oto edro no inti ne boss car inti otu wo so obi ana blawa brechi wa top car na aba inti otu wo so inti ka bibia enye inti the chairman for the drivers no se ye de omo kokot yan won no mo a kasa de onyina tubetwa no we drive we need to me into an empra na chairman no so na ba into we nden uni bibia aka kaka me woka no me da se papa enu ntina ya na me ntimi njai Ghana police din bono because on mine no the power to prosecute somebody obi our fomra no wa police for nsem say ya punish DJ Afiba Okogyeabour besu nyansa onye but police for no dwen sa de ntina always no we are the topics of Okogyeabour nyesa. The right thing must be done. Good evening. Went to me and you so yeah, free so now Amra. I mean Emfa, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Me pato we did this from me friend. We my last call and I'm in pong. Okogyeabour Ocran station circle. Meet you. Mamecha chamai ene mo amoho nyina. One read me message. Me in fa for ne biem kan wasam o message the main sign reading sign den me in fa afra for no ebiem na wada amayeko okun ene yem resa next week ye ba ne ya to aso na de me pese me kakakra bi ni se Ghana ni bia no won de ohuni Ghana ni ba bia ni ne huni Manuesi. Meda se papa Kennedy Nana Kwadwo Jemfi wo se Ghana fo munimu huni wa kanitetia se bi banyansafo ebu ne ba yen kanasam yewra odan ma yeko DVLA you say your safety is our concern enti driver ni bia mbono ho ban okay na ohwe no ho yi e won Kwanso Menso Medas Papa Yera Richard Kwesi a National Coordinator Compliance and Enforcement DVLA DJ Afiba ana edimiko Facebook no so nyame ya domo adasene ye besa ba na enkomo no ya timu yie papa especially the regulation 116 na fe mempenimfo animdi ahye omoman omasa be kirechire mu ebiem na medenkra we ana ema Yewura Adonten Yewura miame wofa engineer David Osafo Adonten. There was statement National Road Safety Day on the 17th of October 2024 say elections no a because when into the campaign and by the into politicians mon twema won mo mra no so Yewura me free Cape Coast neighbor wudru eye komante e ho na ye minister for chieftaincy affairs Asamoah Boate ni krum me free ho ba no. Now these two political parties, MPP and NDC, or my cabum, Yantokwasem, Umina cabum, I'm so ye float. Na Kia no bucket, any pabe 3 million, egubakum. Engineer Dontain, me and a man try video because me transfers will be in so. Name statement na mo de ba and me ad mo next week. Ye be kan, near Busa say. Momrano, political parties in the Yajuma. And that's what man find Yajuma. Me did Okogyeabour, Yamensa saying.